Ia, manatu nei tae ao le taro programe masani po o le talanoanga masani ma le vaenga le PGI po o le Pacific General Insurance I tae ao asafari te tasi le fōua tau mai le fionga a lai ia po le sunga a kala se peo le masani e le taro programe tae ao asafari le te tasi. Soifo manuia a lai nei tae ao? Ia, fia fatalo fatu pa ia ma le malu lasi si o tātou atunu. Nei tai au fau manuia, ia e tatonunga o lo tau fai tutusa uma tātou. I le rofa ma le anga lei o tātou tapa au sili langi. Po fea lava le meo lo fa peona mafuta mai ai. Po fa peona fa fonfonga mai le ala leo le radio, 685 radio. Ia, good morning, good morning, good morning. Good morning. Fatalo fatu I wo ma pa anga umala wal PGI. Ia, mai se le... Tamai tai pule o lo whapeon mafuta mai foi I nei vai ngon tai au I la fionga I a tale pā tui loa vai ula Solomona I a whapea wele malu le tato o whinga luenga ia malo lava le soifua malo le folau malo fo whinga luenga ki vai yasu o malo vai yasinga vavele alo vai yasu ka ilo fo ilo sawa o whālongo le whainga o le siu leo ka kaleo ala I ni tai o man koe whako inga o sa whai ala TV ya so nei vai teimo le pisi malo pas malo whainga o le siu leo ka kaleo ala I kau pau men nei vai mana ia tete ko va nga ka I le ka ko insurance lo fia tu malu le tunu le ngata tatu moro ve ko insurance ya tatu mauta malawa so se me ai pi e alua fa masangi mai ula e so ako pole afo e vai ngole ali sa ke la ai kau kira sponsor inga la ka pa pa kon se la wa la foto leva no mai se li poti il tato company insure le tae o le fa long fa fo foi pa anga fa mo ya okay fa stai fatalo fatu le mako kala ka polongon mali CPI para sem kof winga lo tala lua va su tal wai sa ro malanga al PIG le ngalo stadia no voi me pone to titia mo luas fulu mun tupule au malang de ngo ingal mal mana church tower so yang au uma pesca paulo e pe ngalo I ma se mo kalo amosa nga kungwa nga fai uma insurance wali travel insurance nga la sa ko kelele le malang o va tumto se full ko kia 20 members nga file ko travel insurance okay na group discount mana the PGI as a group of more than 10 nga le lo suka la ile asong kongi more insurance ai se la lo full wa fair coverage il tangata to tas e au fien le medical ke wo se ngaka I olungan malaka kili fon ma ala cover ka ko travel insurance I pake ka poronga insure ngau se pake ile transit le ala cover ko e ma fanga ko fa fo e driver liability le sang mo for Airbnb ke wo mu se fale kupus fala velave po se pe la via se rental wa nga ka rental wa cover ka company lus futa la tangata ile aso ai se lau luas fulu afe le coverage ala pe ala fa ka inga fulu aso ke malanga ai luas ukala le aso luas se lau kala ai se lau luas fulu afe le coverage ia ole fa mako special nga sa fai mo le group travel 10 or more people le sa fai le lang fa nga Merest PIG so manga le la wo fai lo male kala le fa ma sangi lo mele le esa because ko kile kala ngua mangi fa le love sa o le o le si foi na wai le la ka ko wanga ia ku yas fifia ke lo foi na ngala le group travel le insurance le mo ainga yes ele ngatai ainga au lo wai foi malanga mai au lo mo fortanga tu vacinga ia tel tu langa na tato group travel mo le travel insurance mau ile Pacific General Insurance mana ia tau ia ai pe o le motor vehicles insurance le ke wanga e ko ke ia pe o le specialty al na le tattoo company o le motor vehicle insurance
ka vai ele ngako oi. Yeah. Nisi tanga tai lunga awal. Third party liability. Isi ka ko insurance on motor malawa. Le house and contents insurance. Le tele tatu tala noa isi vai eso. Se ke mangku ai lo le kala se grandma. Masanga fight. Le o ka ko o mai I le vai tau o fa. Cyclone season. Mai se grandma. Au ni toi o to me ro pulo o to timu. Ai sa ole dei. Peo tala na mas. Tama sanya ro ma jom to ina. Sa ole. Io pe koe kapari o fiu muli ma. Wa masangi foi lo ka ko ko ngu le me le. Te longa tupu. Se longa tupu fa la lave. Io E se longa tupu se fa fita, ri pos fa la lave fa to apa le isitati. Ai al mane yo le te tau longo to ila. Al mana ia foi vai ngale nei tau. O te tau na la ai im fa masini ta to me no travel insurance. Sa. Io le motor vehicle insurance. O le wa o fa sa o ai. O le ngei me o lungo la wala o kwa ki nga ro uru. Ia so ava pe e uma nga faida o loku fale. Ka penga le ka o ke usu mai. O le fa fika uri mo mua ke ru fe ko o lungo la wala. Sa ole. Ai a kupula mea ngā no winga la fa te ta inga la vai ngai ta ua ele insure wa ngai a u faida insure. Ai ke I o aku runga la wala o so har ka va le TV. I o me masania la ka kaunga ko kongi a u ka va le TV. O le har ka la insure vai ngai. E cover ka ko company. Cover ka ko company. E pasi mailo stress ya. O kamera e te kia. Fai kala boinga. E pasi mailo stress. Ko si leo pasi malo le ko wala. Kasa ayar kala pa pigi boleh alwal pasi ka mai. Pasi mai. Sala yo. Awala ka ela me alo ta vale pe tu pusi vale lave e ke stress. Ki ngaro u. Me se la o le ta vale na fa tau e fa na ui ngaru fa vai taimi. O mai fa tau le ta vale. Ele a corva ia so ko e foi ka meki ai ko video ko inga wala ver ka vale o le lo makua. Kasi avenga mal fa la ko ya mos ka meki kio. Yo lo si le so ya la i mana yo mita pule uta no ia tolongo tau. A pela le wala ver la ta vale ya tolongo tau. Le la wa fixe o to ta vale. To fix mar ta vale. Yes. Okay. Your stress and my stress. It's ally stress. Okay. Or melanga ka o le third party. Third party. Okay. Anyone else on the road? Yeah. The insurance. Mana I tele so. Ke malanga I fafu. Yeah. Whakaikainga Amerika. Ai whaakuro ka wale leo. Officialia leo. My license, registration and proof of insurance. E sa ole ya. O le koruanga. O le license, registration and proof of insurance. Le isa kolunga. Le mwhenga e travel lunga. Yes. Le man kole o ka wale la kai se lauli masfulu mai la liku. You have to be insured. E kakau. Aso uma sole. E feo lolo la vea ko ka wala la vea. Right off. Wa ta tau na masani ta tau vai ngale. Sa mai e te tonu ngai alua ia le rumana i te wa fausa tu la fono malo e fa malo si ai. Le te tau na fai le insure. Mai sa ta vale. Ia ma fale fo. Ia wa kai minga I fale ai le fai la ulong. E fai le insure. Okay. Ele me fai nga fai sa ulong pe ale se insure e ka ka wa fai la insure. Leo bank se add on I le mo o le fale. So but e o ngaki. E o nga. Because ava pekele so kupe so nunonga tu pe fai. A familion. Io. So fale. Ai muka e o fale. Ya nga. Up and smoke. At least I insure. Mau so swanti. To e fa wai de fale. A fai nei fa tau lau ta vale nei fa te inga mo ila tolo mai mo fa fong mai fa mo le ala. A fa tau nei lau ta vale nei. Ai la vea ta. A fa tau nei lau ta vale nei fa te inga. A fa tau nei nga umma fa ka o ka rua kuloa sangi la insurance ya o ko ngei. Today. Ia fa mau tūro pepa wa umana sai ni la insure ma te tongi lo la insure nei. Ai la vea ta vale tai au.
Le ale tali le insure. Okay. O le kai mea receive al PGI se tupe. Ia. Pe deposit, pe upfront le premium. Wa e tonu le ainga al PGI. Wa active lo policy. Oh, okay. Moment ai ko kongelo. Yeah. Masangi la ko fea ngai nga. Yeah. Masangi la ngei la vea kaeo. Kawa. Cover. Iwe. Yes. Well, so the moment they receive a PGI fund, Yeah. whether it be a deposit, installment, or upfront payment or low premium, Ia. you know, active low policy, Okay. E ke alu ala, ke whelo i fu ala lunga la wala, la wai e le Fa malu, ia, pole talitale, pui ei oi, sa le leia. That's nice. O lesi visiri na visiri, me lesi pa anga le taro pokalame last week. O le ale tau o le excess. Yes. Ia. Okay. We have optional accesses. All right, all right. Maka mai le lima se lau, kau ale Afrika la. Oh. Pe o le alu lunga lo access, o Yeah. pa unga o lo premium. Yeah, O le yeah. premium mai o lo annual, Yeah. lo annual fee e pay. Okay. O le access, o le fee ngai tutongi time e tupu e whala. Yes, yes. So whataita inga lima se lau ta lalo access. Yeah. Awa pēla veta awali. Sau le pili o le ingsingia. Yeah. E ongo afi le kau e whai loka awali. Yeah. Ko kongi lo lima se lau. Ai kawa le kampangi le ongo afi. Le insurance. Insurance. So the excess is like something you pay. Yeah. Tupu Ja, tupul fa love. Okay. Mai pay uma insure. Every insurance company Yeah. has an excess. Ja. Mana ia, fa manino nei vaenga ia. O hai si vaenga tāua e te tauna si le fia tili le tātou o tunu mana mai fa mo le alai. Okay. O le amatanga lo vai aso. Yeah. Whai fo le cover le ka o le professional indemnity insurance. Ja. E le masangi e ka ko le mea ka o le Yeah. professional indemnity. O le mea le professional indemnity. A wha pēr oe o se whakaikainga oe o le Yeah. broadcaster alunga liki o. Ja, ja. Ai whaini o whaasala launga e koe su oe wha pēr defamation. O te fei mai ses. Ai kawa oe, mea ka o le professional indemnity. Fai la se insure va pe ngau nua. Is that new? No, it's all me whatever. Yeah, but yeah, they yeah. lo to telo tanga. E la si tamali ina la to the office. Mo waron kong kalake e fai yanga pengi lectures. Yeah. I le public sector. Ja. So so ni le va vo le makastra. Yes. E fund my life for le training course le. Wow. All requirement. E ka kaunga faisanga professional indemnity. Au. Kaunga cover yang Yeah. ke ua whainga whaasala launga vo. Yeah. Yeah. Obviously said, Obviously Emma said. Marulaku. Yes. It can cause other things like defamation. Yeah. I like cover. Ke ua su e sisi. Mm. Mera ne cover eu legal fees. O me va pega. Wow. Mera nga kau PI. Whapopol PI. Al whauminga professional indemnity. Wow. Sorry. E wan me kau public liability. Mo meo kako company. Kai ka inga se fale inga. Yeah. Ai se kanga bu mga Yes. Ai le se sign for inga le susu le tulo. Ai se si e mo fainga su e kanga fale. Yeah, em fai. Pela wo e lan me kau public liability. That covers ko inga men. Yeah. O lo ke interest a ko ile afo ile PI le ngai ka o le wingo la fam kalanga o le insure nga wow nga fai for ko ke ka ko o ke lo ko fa le ka so fa pera o mantou Yeah. instead o le lua ko au faila ka ika personal PI lea. E ma faila e se company fa sala lau na fail ko inga insure. Oh yes. All right. E safeguard ai le Yeah. kampangi. Yeah. Ai cases fun. Yes. E ka vai la legal fees. Yeah. E va pe ke o fai so fa sala launga fo inga le ai ave se malura tu. Yeah. So inga le. Anything can be insured. Wow. It's new to me. Māngai ke le sore. Balo. E vai la leo ngā lako sko inga ngā wa. Langa ole requirement ole tona le. Yeah. Le funding mai le course. Yeah. Make sure you have a professional indemnity clause i lo. Na ngai fai o lectures. Yeah. So you're speaking on behalf of the company there. Yeah, sa. Kau lang kau. Ke wa kusa pe o lesia mea lea la inga fai me o insure.
o le popolenga o menge o liko. Ma le kosong, ma le kani. Ma le kosong. E fiu e whakari. Ok, to e whamanatu atiri a lai whamamole no whoanga whatasia I me tātou contact numbers whamamole. Yes, o le tātou ofisa e mawaina le Methodist Compound. Yeah. I le MPP Building o le Methodist Printing Press Building. Yeah. O le numero le tātou telefoni e 25554. O le emaili o le info@pginsurance.ws. info.pginsurance.ws. O e whakako Facebook page. Nā tuai tātou promotions, tātou products and services. O le hale le inskoinga insua le rifa I le anga I atu le tunu utemine. Tele an motor vehicle. Motor vehicle. Motor vehicle. Fair enough. Ia e tele o inga I o whailato no ngā tupu e banks. Yeah. E refers o le banks I whale insure. So pe o le mangai anga le kele o le competition. Yes. Nā lau kau wā, kau whai kau wā. O lasi da roi tau. O le ma e PGI le pau. Refer mai I PGI. Tūlanga masani le banks. But motor vehicles are so far, mkwa kele ale motor vehicle insurance lo e. And that's our specialty too. Why in-house umalka ko insurance there. Le winga lo tala in-house e whai e tātou. E isi polo ke ki kau whai milionga. Kamalanga e re-insurance e whafu. O partners le whafu. Kako local insurance, whai mo whai PGI. E si wha moe I le numana I mo le whalau e tele o le tautua nga I sawa I mātunu mamau. O le taimi nei o le tatou insurance e kawa savai. Ia. Le winga lo whamtanga se la. Se ofisa, ia. Ia, atonu iai. E si taimi, ia. Ala, am whaina malanga mai sawa I whafsota I mai. Yes. O aka ngō kau kurunga Facebook I le whasalalaunga le si whaloloanga. Ia. La e whasalalau le wangol cashier. Ia. My cashier wanted. Ia. Must be at least 18 years old. Yeah. With 20 years of experience. Sorry. Ito penga umara ki ai. Wa lua masinga. Ai kolu su kau sa E mali e mata lawa. Se furu valu tau sanga tagata e lua su tau sanga le experience. Malo e tele nei vai ngai na ta ua vai dale. Le wa mau foi la ka in sua foule ngai. Sa le so. Ka ka la foi le fa umir me. Ole professional indemnity. Professional indemnity ke lo oe. Sa ore kala ko i sa vai. Fa pu le fa go fie io e me ai me fe usi. Bo bua lo su. Lo fa se me va pe su. Nga ka ga wa kele compli. Kau foi le popo caramela. O me o fai ai sa mo. Foi sa ba ko ka wa sa fo. Era ka ka sa fo. Okay, an ga wa just vai nga lai to fa manatu nei tau taro pa anga fa mo mole. Ia, pe ole aunga au te ai o tātou pokala mea whale le taitasi. Tau longo pui ali atu I le malu tātou atunu. Yes. E winga I tātou products and services. Ia, o nanga o tātou company o insurance. So se tu inga insurance, except for life insurance. Life insurance. So, yeah, whamanatu atu lau motor vehicle insurance. Ia, o tātou house and contents insurance. Ia, o tātou I le vaitaimi o le cyclone season. Aua nei toi oto mai lupu lo oto. Tōti monga. Or the travel insurance. Ele wai mo kako professional indemnity, public liability, or the contractors all risk. Kung kalaki kele lo whainga luenga palama, whai mori, any type of insurance. Malo whaftai. Ia, o hafufuanga whai ngor vai aso. Ma o se vanga o ka Singapore. Lara ma mau le wei lau ka. Ma se luas furu mika. Sa ya le yang sala la. Le lai manuel nei aso a laita no toe whenua e vai aso fau. Mo le toi whamanianga le weekend mo le tātou kompani el PTI. Whaftai mo le wanoa tolo e wa pia voi le soata ia nua.
Yeah, manu tele ina fufuanga malu tatu atunu. Awale fai ungon neiva yaso. Take care, stay safe, and God bless. Alo whaftai sunga lai mai le company o le PGI po le Pacific General Insurance.